الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا الله يا الله
يا الله يا الله يا الله يا الله يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قبير يا باسط يا خفيف يا رفيق يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيم يا تواب يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين سلام 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 الحمد لله الذي أعطاني هذا الهدى طيب الأوثان البيت للأوثان سلام 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 حتى أراه بارئ البنيان أنت الذي سميت في القرآن سلام 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 بخصاله صلوا عليه وآله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جامع بخصاله صلوا عليه وآله حسن جامع بخصاله صلوا عليه وآله رب بلا
بجماله حسن جامع باتصاله صلوا عليه وآله حسن جامع باتصاله صلوا عليه وآله معبودنا الرحيم مشكورنا الحليم مقصودنا العليم الله ذو الجلال سلطاننا القوي رحمننا العلي دياننا الولي الله ذو الجلال بكماله كشف الدنيا بجماله حسن جامع باتصاله صلوا عليه وآله حسن جامع باتصاله صلوا عليه وآله كشف الدجى بجماله حسن الجميع باتصاله صلوا عليه وآله معبودون الرحيم مشكورون الحليم مقصودون العليم الله جلاله سلطاننا القوي رحمننا العلي دياننا الولي الله ذو الجلال بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن الجميع باتصاله صلوا عليه وآله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن الجميع باتصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله
Nyudatim mungkul sampai nambut berangkajan Yang berjaga pada najut yang pisaban Lamberhut singangan namrun senang kesembang Lamberhut singangan namrun senang kesembang Ingat rakan sahabat Ingat rakan sahabat Yuk kalau lamjat Yang pancuri ulai di urang malam Kambing kita sebiri biji kurang Asaikanlah geri kopi dengan tipan Bila rezeki lawitnya kau macam-macam Bila rezeki lawitnya kau macam-macam Mubutlah juragan Mubutlah juragan Mubutlah juhai rakan Ya kau si pakai nasi sampai sedang Pakai kopi dengan duli penampilan Dan pakai kunci koki bis batu hitam Otak nilai beranikan dodewan Otak nilai beranikan dodewan Mubutlah juragan Mubutlah juragan Mubutlah juhai rakan Jika raya Cina letak wahai rakan Minta kaya macam cara kopi kurang Bukan kampung kecil jurung ke alasan Rajiti pun gelap tidun kajian kubang Rajiti pun gelap tidun kajian kubang Mubutlah juragan Mubutlah juragan Mubutlah juhai rakan Orang agam yang raya pun yang sentukan Ada darah telur cukup berpadang Mencoba Tuhan cerdan Ulang orang lagi buyar bersawang Ulang orang lagi buyar bersawang Mubutlah juragan Mubutlah juragan Mubutlah juragan Bisalamin mubin Linuqtati ta'in Ya
لا إله إلا الله لا معبود إلا الله لا إله إلا الله dari bulan hingga keluar benar sinar gewangan gejol geikan ayun gedoda gata benar sinar gewangan gejol geikan مرحبا يا نور العين مرحبا فيما حبا أنت إكسير روى غادي مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا يوم مرحبا يا الله الله dan ibadah kamu kasih sahabat betulnya amin riba ya Rabbana kamu kesapa
kamu ya Rabbi, kekal Rabbi ya ilahi, taubatan subhanallah. Kalimah syahadat nida berulang ucap untuk malaikat bersilap syaitan berdaya. Husnul khatimah ya Allah yang kamu harap, beriman sabar ya Allah, la tajumah kaitana jadalana yawmana fil qalbi talana nurina zamana nawala hala tajmaluna yasmu yata'ala kun anta tajamana kun anta tajamana yasmu yata'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu bisa tuare tuhan, kamu bisa nabi tersurat, tertamu mencari dunia, tertamu mencari dunia. Assalamualaikum warahmatullahi, kamu bisa tuare tuhan, kamu bisa nabi tersurat, tertamu mencari dunia, tertamu mencari dunia.
Dengarlah kisah satu riwayat, kisah terjadi di bumi Aceh tercinta. Bersaudara tak henti juga, tsunami melanda, sedih dan pilu terasa menusuk jiwa. Yatim piatu menangis terseduh-seduh, rindu bertemu bersama orang tercinta. Ayah dan ibu yang hilang, di mana jasanya? Seluruh dunia menangis Aceh sengsara. Dengarlah kisah satu riwayat, kisah terjadi di bumi Aceh tercinta. Bersaudara tak henti juga, tsunami melanda, sedih dan pilu terasa menusuk jiwa. Yatim piatu menangis terseduh-seduh, rindu bertemu bersama orang tercinta. Ayah dan ibu yang hilang, di mana jasanya? Seluruh dunia menangis Aceh sengsara. Sayyidina sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Hasan Husain cucu Nabi Al-Basiti Fatimah Nurah Syahid Husain Kemadalam dan Syahid Hasan di Nabi Tuhan. Puteri udah kawin, sudah datang ke pulang. Marhaban, 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 Jadal Husain. Marhaban, 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 marhaban. مرحبا
والصدور يا الله مرحبا 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 يا نور العين. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah zikran katsiran. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatim fil jannah hakaza. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim. Puja dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di bawah yang sangat mulianya Allah menurunkan iman dan keyakinan katanya, sehingga dengan iman katanya kata peraya uralahi Rasulullah dengan tak adakan zikir akbar bajunya rahmat dan sejahtera selaku pemuda kampung, kemudian perangkat desa atau hapus kurai-kurai kamu yang kehadiran di bawah yang sangat mulianya. Selanjutnya teristimewa sekali kepada anak kamu, anak yatim maupun anak piatu ataupun yatim piatu yang sanyo bangga getanyo santuni anak yatim, dan heboh keutamaan atau fadilah yang terkandung di dalam kita menyantuni anak yatim. Salah satunya adalah yaitu getanyo nusapa dari Rasulullah, nusapa oleh Allah bersama Rasulullah di dalam surga Allah yang sangat indah. So lebu yang hana galak ke surga. Getanyo bandung kita akan menjadi ahli surga. Salah satu jalan menuju surga adalah dengan terkusuk oleh anak yatim, tajuk bacut bantuan seala kadar ubena kemampuan, dan jangan sama sekali kita menghardik anak yatim. Ini yang pertama. Yang kedua itu fadilah lain yang terkandung dalam budaya dan santuni anak yatimnya, yaitu Allah nebi ke lapangan ude katanya. Dan yang terakhir yaitu nepuluna hati katanya. Yang ke ngan puluna hati yang pertama dengan berzikir kepada Allah. Lagi yang insyaAllah nanti malam saya akan terlaksanakan. Mudah-mudahan zikir nanti malam terlaksana. Baiklah segala apapun ya Allah, Nabi ya Allah, baik ujian. Jikapun ujian yang sebagai rahmatmu ya Allah, Nabi kamu putih muduklah ujian, putih muduklah ujian. Karena ujiannya rahmat. Zikir adalah salah satu cara untuk melunakkan hati kita dulu. Sama lagi Allah dengan zikir nanti malam yang dipimpin oleh Syekh muda, yaitu tuanku Tengku Sabundir bin Husain, dan beserta dengan rombongan. Sama lagi Allah, semoga kampung kita ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Nabi Allah kesejahteraan dalam kampung. Nabi pemuda rezeki penduduk kampung daya tanahnya. Nabi ya Allah bujur segala malapetaka dan mara bahaya terhadap urang kampung daya tanahnya. Nabi ya Allah begadah ubena maksiat. Ya Allah begadah ubena maksiat. Apakah itu maksiat lahir maupun maksiat batin. Ya Allah Nabi begadah badung jin kuput burung tujuh dan sebagainya dengan zikir. Kita yang menggema asma Allah. Allahu Akbar. Semoga Allah memperlancar niat baik kita di malam ya Allah. Nabi kita yang bersemangat dalam zikir, berkhusyuk dalam zikir. Dalam kema Allah. Semoga baikna tegala. Kemudian yang kedua dengan hana urusi yang ke kampung daya tanahnya adalah selaku urusi kata. Urang idang selaku mak, urang agam selaku ayah. Yang patut dapat abangnya adalah abang, yang patut dapat kakaknya adalah kakak. Jadi baik merasa kita hana urusi semangat, hana jabut, hana semangat, ya pula hana semangat ya. Bersemangat, boleh semangat kita
Yang maaf. Nah, lul pribadi, kan? Lul lahir, kan? Anak rupa rumah. Umur nanggung dengan ayah. Yatim dia tu, tapi semangat kita yang baik dulu. Lebih daripada orang yang dah musik. Penderitaan yang dirasakan oleh hari yatim urunyo. Kajamun nyolong sendiri tak pernah merasakan. Iban menderita. Katanya hana kasih sayang bersih. Iban menderita katanya di saat urun raya